Rp500. Nah, oi mertung này nữa. Popeng kok. Ora, ira ko pitihan ali oi mertung. Lu baji mien perle oi mertung je jang no. Ngai no. Jumlah infak pada malamnya Rp7.20.500. Nah, oi mertung này nữa. Popeng kok. Ora, ira ko pitihan ali oi mertung. Lu baji mien perle oi mertung je jang no. Ngai no. Nah, ko ba di bo, loro druk mahai blawa. Doro druk je kepeng punani barang anti. Thinu judai blawa ko ba ko. Nah, butuh dia titina acara lagi mana butuh dia di ornya peng berkat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.